Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a la presentació de la guia de recomanacions sobre salut participativa per una atenció centrada en el valor. El meu nom és Airi i he tingut el plaer de participar com a dissenyadora en l'elaboració d'aquesta guia que us presentem avui. L'objectiu d'aquesta sessió és presentar-vos el document que us podreu descarregar al final de l'esdeveniment i explicar-vos com hem co-creat aquesta guia juntament amb un grup de professionals d'arreu de Catalunya amb els que compartim el desig d'impulsar un canvi cultural per una atenció sanitària més participativa i justa per tothom. Per començar, comptarem amb la ponència de Víctor Montori sobre el valor de cuidar i a continuació 3 dels professionals que han participat en l'elaboració de la guia ens explicaran la seva experiència. Al final hi haurà un torn de preguntes. A més, m'agradaria recordar-vos que durant tota la sessió tindrem el xat obert per si voleu anar escrivint les vostres preguntes i reflexions allà. I res més, en primer lloc, doncs, passo la paraula a Cari Almazán, directora de l'àrea de participació de l'Aquas, i Montse Moarra, directora d'estratègia de l'Aquas. Bona tarda a tothom. En primer lloc, en nom de l'Aquas, us agraïm la vostra participació en aquest webinar en el que presentem la guia de salut participativa per a una atenció sanitària basada en valor. Aquesta guia inclou una sèrie de recomanacions per implementar iniciatives com són l'essencial i les decisions compartides i també projectes sobre la participació de pacients, cuidadors i professionals per la millora dels serveis sanitaris. Aquestes iniciatives i projectes es troben sota el paraigües d'aquest nou paradigma que és l'atenció sanitària basada en valor. Des de l'Aquas ja fa uns anys que vam treballar aquesta definició i entenem aquesta com a l'ús equitatiu, sostenible i transparent dels recursos disponibles per aconseguir millors resultats i experiències per a cada persona. Una atenció sanitària de qualitat centrada en la persona que assoleixi els millors resultats possibles amb els recursos disponibles, basats en els valors del propi entorn i també per contribuir a la participació, la connectivitat social, la solidaritat i el reconeixement de la diversitat. Per recordar quines són aquestes iniciatives, donarem una breu pinzellada sobre les mateixes. La iniciativa essencial, amb l'objectiu d'elaborar recomanacions per evitar pràctiques clíniques de poc valor del sistema sanitari català, es va crear l'any 2013, alineat amb d'altres iniciatives o projectes amb una visió molt crítica de la pràctica clínica en el que menys és millor o too much medicine i amb un ferm compromís sobretot amb la millora de la qualitat de l'atenció sanitària i la sostenibilitat del sistema sanitari. Aquestes pràctiques clíniques de poc valor o innecessàries, que són aquelles en què els riscos superen els beneficis o hi ha evidència que són inefectives o no hi ha evidència sobre la seva efectivitat, els professionals sanitaris i les societats científiques són els actors principals, ja que vosaltres esteu en la millor posició per reconèixer una pràctica clínica de poc valor i també en la millor posició, sobretot, per deixar de fer aquella pràctica que no aporta valor. Sincerament, a vosaltres, moltes gràcies. La vostra col·laboració en l'elaboració de quasi 100 recomanacions. La iniciativa Decisions Compartides va començar l'any 2015, amb l'objectiu en aquell moment que teníem era elaborar eines d'ajuda a la presa de decisions compartides per impulsar aquest nou model de relació entre el professional de la salut i les persones. Sobretot aquest model deliberatiu en el qual la professional de la salut i la persona sana o malalta participen activament en el procés de decisió sobre el maneig de la seva malaltia per tal d'escollir aquelles proves o tractaments que a partir de l'evidència científica s'alineen millor amb les seves preferències i valors. Les millors decisions seran aquelles que sobre una base científica suficient d'efectivitat i seguretat estiguin el més a prop possible dels valors, objectius i les preferències de la persona. En la participació de pacients en el que és i professionals per a la millora dels serveis sanitaris és on la cocreació i el disseny tenen un paper clau per ajustar els serveis assistencials a les necessitats reals del i les professionals i sobretot els aspectes que preocupen els pacients i persones cuidadores. Perquè això passi, és important convidar-los a participar en la presa de decisió per millorar l'experiència en aquell moment puntual de contacte amb el sistema de salut o per millorar també o redefinir un servei, un circuit determinat. Les persones usuàries, en aquest cas, passen de ser espectadores a ser protagonistes.
Així doncs, després de 8 i 6 anys d'evolució d'aquestes iniciatives, just abans de la pandèmia ens vàrem plantejar la necessitat de revisar l'assoliment dels objectius i també el seu impacte en el sistema sanitari, tenint en compte que aquestes iniciatives porten implícit un canvi cultural, una nova manera de fer. Tot i reconeixent que els canvis són lents i que aquestes iniciatives s'extenen a modus de taca d'oli, calia donar-les un impuls. Passar de la teoria a la pràctica, posar l'esforç i el focus en donar a conèixer aquestes iniciatives i, sobretot, afavorir la seva implementació. Per tant, això vol dir promoure la participació i co-crear amb els professionals, pacients i cuidadors. Conèixer les necessitats dels professionals a l'hora d'implementar-les. Aprendre de les experiències que ja estan funcionant a l'atenció primària i als hospitals. Aprendre dels i les professionals que ja han començat a fer una pràctica diferent. Compartir coneixement i les experiències adaptant-les als diferents serveis i contexts. I, en definitiva, empoderar tant a professionals com a pacients i ciutadania. I és aquest el context on avui aquesta guia que presentem pretén facilitar la implementació de les iniciatives, projectes, experiències esmentats anteriorment. Una guia que ha de ser molt operativa, així la veiem nosaltres, interactiva, una guia viva que s'ha de nodrir de les experiències i projectes que ja s'estan duent a terme com dels que ben segur vindran. I després d'aquesta presentació el que ens agradaria seria que comencéssiu a utilitzar-la, a valorar la seva utilitat, esperant que les recomanacions ajudin a la implementació dels vostres projectes. Sobretot ens agradaria conèixer també el vostre feedback, el retorn, de forma que ens pugui anar ajudant en l'actualització i millorant, sobretot perquè sigui sempre una guia viva. Per últim, ens agradaria molt agrair la col·laboració en la co-creació d'aquesta guia als professionals i les professionals que ja heu estat i esteu implementant recomanacions de pràctiques clíniques de poc valor, de l'impuls de la presa de decisions compartida, els projectes de millora de serveis en pacients, persones cuidadores, professionals de la salut i també la consultora de CareLab per tot l'acompanyament fantàstic que ens ha ajudat en aquest procés de co-creació i, per suposat, a tot l'equip de l'Aquas, decisions compartides i l'essencial que són la bomba. Gràcies. Moltes gràcies, Cari i Montse. A continuació donem pas a la ponència El valor de cuidar, de Víctor Montori. El Víctor és un metge especialista en diabetis i investigador de la Mayo Clinic als Estats Units, un dels referents en decisions compartides en salut i president i cofundador de The Patient Revolution. La seva ponència ha estat prèviament gravada, per tant, si teniu qualsevol pregunta per ell, li farem arribar via correu electrònic. Esperem que us agradi. Buenas tardes, soy Víctor Montori y hoy día tengo el placer y la oportunidad de conversar con ustedes sobre el valor de cuidar. En esta diapositiva pueden encontrar mi Twitter y mi correo electrónico y espero que lo puedan utilizar para continuar nuestra conversación al término de esta presentación. Desde el punto de vista de conflictos de interés, yo trabajo a tiempo completo asalariado como endocrinólogo de la Clínica Mayo en Minnesota, en Estados Unidos. Presido el directorio de la organización no gubernamental The Patient Revolution. No recibo ningún beneficio económico de ese trabajo. Y además trabajo en la unidad CARE haciendo investigación. Y esto es una unidad que no recibe recursos financieros de ninguna organización con fines de lucro. Este libro, La rebelión de los pacientes, apareció hace un par de años. En ninguna de sus versiones recibo yo beneficios directos, más bien cualquier beneficio de regalías pasa directamente a la organización The Patient Revolution. Hoy día vamos a hablar sobre el valor del cuidado, como dije, y entonces empecemos entendiendo qué significa el cuidado. El cuidado es el esfuerzo que hacemos las personas, los humanos, para mejorar las condiciones del mundo y de esa manera mejorar la vida que se pueda desarrollar en ese mundo. Ese mundo puede ser el mundo interior y hablamos del autocuidado, puede ser nuestro entorno social y entonces hablamos de cuidar de nuestras familias, de nuestras comunidades, o puede tratarse del mundo natural y entonces hablamos del cuidado que le debemos que dar al planeta, al ambiente. Para esta conversación me voy a enfocar en el cuidado del otro y voy a utilizar un lenguaje médico.
el que cuida, voy a referirme a esa persona que tiene ese privilegio de poder responder a la persona que tiene alguna dificultad, como un clínico, alguien que está a la cabecera del paciente, y voy a utilizar esa palabra paciente para describir a quien recibe el cuidado. No quiero utilizar ese lenguaje para indicar que solamente los profesionales pueden responder a las necesidades. Por el contrario, creo que no todo el sufrimiento requiere una respuesta profesional y no todo el cuidado tiene que ser médico. Y por paciente no quiero referirme aquí que aquel que recibe el cuidado está pues en una posición disminuida, pasiva, de objeto, sino más bien que por producto de ser paciente, aunque sea una situación temporal, tiene pues la posibilidad de recibir el cuidado de otros. Y el cuidado comienza con eso, ¿no? Con darse cuenta de que una persona está pasando por una situación humana problemática y que requiere una respuesta. Para poder darse cuenta, el cuidador, el clínico, tiene que tener suficiente presencia en el momento para notarlo, tiene que prestar atención a lo que está ocurriendo y tiene que tener suficiente humildad y curiosidad para tratar de entender la situación de la otra persona en alta definición, ¿no? En su biografía y en su biología. Y a la hora de desarrollar entonces una idea cabal de lo que está ocurriendo, poder responder bien a esa situación, porque es esa respuesta la que crea las posibilidades de mejorar la situación del paciente, y es en la formación de esa respuesta en que se decide cómo responder. Y ahí nos damos con la situación en que hay que dar el cuidado, y este es un trabajo conjunto, ¿no? En que se co-crea, se co-desarrolla con el clínico, con el paciente, la idea de qué es la situación que está pasando el paciente, cuáles son sus características y qué aspecto de esa situación exige una respuesta, y decidir juntos cuál es la respuesta que la situación exige. Un proceso que requiere del que se acerca a dar ese cuidado un cierto nivel de competencia técnica y un cierto nivel de compasión. En este caso no como sentir pena por la otra persona, sino poder combinar la empatía que uno puede sentir con la acción para mejorarla, con la intención de mejorar la situación del otro. Y no se termina el cuidado simplemente brindándolo, el cuidado se termina recibiéndolo. Quien recibe el cuidado tiene la responsabilidad de responder a ese cuidado y de la manera en que responde, darle la información al cuidador, al clínico, de que la respuesta que ha recibido es pertinente al problema, es adecuada y es deseable. Entonces el cuidado pues requiere notar y responder. Ahora el icono de cuidado tiene esta verticalidad de que el que viene a cuidar está quizá temporalmente por encima del que va a ser cuidado. Entonces es importante que en el cuidado el cuidador solamente se acerque al paciente con una sola intención, que es la intención de cuidar, y no con otros objetivos subalternos. Y en el curso de esta relación de cuidador y cuidado, de notar y responder, se va a generar una relación duradera entre las partes, relación que resulta muy útil por al menos dos razones. Una es que es una fuente de información sobre qué aspectos de la situación que afectan al paciente en este momento son nuevos comparado con lo que conocemos de esa persona de otros tiempos. Pero también tiene un valor prospectivo, que es que cuando respondamos, no siempre el resultado de esa respuesta va a ser un resultado feliz, ¿no? Va a haber muchas decepciones y muchos efectos adversos de lo que hagamos, y entonces es importante poder regresar a esta relación duradera, fuerte, porque esta es nuestra fuente de resiliencia para volver a intentar responder quizás de una mejor manera a la situación que habíamos notado. Ahora, ¿qué ocurre en nuestras realidades sanitarias? Bueno, tenemos que procesar a los pacientes más que cuidarlos. Y usamos por ese propósito guías prácticas, objetivos y terapéuticos. Quizás echamos mano de alguna innovación, pero el resultado es pues una sobrecarga de tratamientos, como pueden ver a la derecha de esta imagen de María Luisa, y una paciente como María Luisa que no aparenta estar pues mayormente saludable gracias a nuestros esfuerzos.
Y es que estos tipos de respuestas terminan siendo diseñados para pacientes como María Luisa, porque atienden pues a los aspectos comunes a pacientes que tienen de repente enfermedades como María Luisa. De repente María Luisa tiene diabetes, entonces vamos a ver el tratamiento que le damos a pacientes con diabetes como María Luisa. Y esos tratamientos reflejan nuestro conocimiento sobre la biología de las enfermedades y la biología de los tratamientos que intentan mejorar esa situación. Pero este no es el objetivo del cuidado. El objetivo del cuidado no es atender a pacientes como María Luisa, es atender a María Luisa. Y para ello pues debemos entender María Luisa en toda su biología y en toda su biografía y responder a ambos cuando creamos programas de tratamiento que mejoren su situación. El proceso o el método por el cual pasamos de tratar a pacientes como María Luisa a tratar a María Luisa se conoce a veces como la toma de decisiones compartidas. Entonces la toma de decisiones compartidas es un método del cuidado que nos permite darnos cuenta de la situación de María Luisa en alta definición y crear con ella un programa de respuesta que sea competente y compasivo. Si quieren una definición más formal, la toma de decisiones compartidas es una conversación mediante la cual los pacientes y los clínicos deciden qué hacer, co-creando un plan de cuidado sensato que haga sentido, ¿no?, desde el punto de vista intelectual, práctico y emocional. Veamos ahora qué tenemos que hacer para lograr este objetivo. Primer paso es establecer la necesidad de un abordaje colaborativo. ¿Qué significa eso? Que debemos explicar al paciente que el dilema que ellos enfrentan no tiene una respuesta técnicamente correcta. Muchos pacientes dicen, bueno, usted fue pues a la escuela de medicina, dígame qué hay que hacer, porque asumen que hay para su situación una respuesta que es siempre la correcta. Pero lo que hay que explicar al paciente es que en muchos casos la respuesta correcta depende de aspectos sobre los cuales el paciente realmente es el experto, aspectos que tienen que ver más bien con su biografía, con su biología. Y lo otro que hay que hacer para crear un ambiente en el cual la toma de decisiones compartidas pueda hacerse con éxito es evitar ofrecer recomendaciones antes de que el paciente participe o sin la participación del paciente. Y entonces a la hora de ofrecer una recomendación, lo que se crea es un cierre de la conversación, una suspensión de la deliberación, y eso no permite pues el abordaje colaborativo, que es el primer paso en la toma de decisiones compartidas. Un segundo paso es el de iniciar la conversación. Hemos visto que por definición la toma de decisiones compartidas es una conversación. Y en este caso se inicia una conversación con el fin de descubrir juntos qué es lo que se necesita hacer para resolver la situación problemática en la que se encuentra el paciente. Entonces este es un proceso iterativo en el cual se trata de descubrir cuál es la situación que exige acción y cuál es la acción que la situación exige. Para hacer el primer diagnóstico es importante el primer paso que acabamos de describir, en el que le explicamos al paciente que su perspectiva importa, en determinar qué es lo que requiere acción en este momento. ¿Qué puede estar incluido en esa lista? Bueno, de repente hay problemas que no se han resuelto. El plan que hemos establecido antes no está ayudando o está causando daño, o tiene efectos adversos de interrupción o de disrupción de la vida diaria que hay que atender. Cuando se llega a la acción que la situación exige, se debe estudiar qué acciones podrían considerarse. Pueden resultar en exámenes adicionales analíticos o radiológicos, o un nuevo examen físico, un cambio de plan terapéutico, o de repente es necesario traer apoyo adicional, que puede ser apoyo material, apoyo psicológico o de otro tipo, social. Al final, el plan de trabajo tiene que hacer sentido intelectual, emocional y práctico. Intelectual en el sentido de que hace justicia a cómo hemos entendido la situación que queremos resolver y está basado en la mejor evidencia científica disponible. Emocional es que atiende a los elementos emocionales de la situación problemática del paciente y trata de mejorarla. Y se siente como el paso que estamos diciendo es el paso correcto.
Y tiene que ser sentido práctico en la medida en que el plan es factible y no o trata en lo posible de no interrumpir mayormente la vida diaria del paciente. El tercer paso, el primer paso se crean las condiciones colaborativas, el segundo se crea una conversación diagnóstica para determinar qué aspecto de la situación requiere acción y cuál acción es lo que la situación requiere. Y el tercer paso es el proceso deliberativo, en el cual tenemos que adaptar nuestra respuesta a la situación o al propósito de la conversación. Y aquí hay 4 escenarios y voy a describirlos con el caso de Raquel. Raquel es una mujer que está considerando la posibilidad de utilizar anticonceptivos, en el caso de la izquierda. En este caso el punto es identificar cuál es el mejor anticonceptivo dada su situación y dada sus valores y preferencias con respecto a esos productos. Y entonces el trabajo ahí es la selección entre las opciones, buscando una correspondencia entre las características de esas opciones y sus preferencias personales. En un segundo escenario, Raquel ha quedado embarazada. Ella es originaria del Brasil, vive en Estados Unidos. Sus amigas y su madre insisten mucho en que Raquel dé a luz por vía cesárea, pero Raquel está interesada en un parto natural. Su médico también le dice que es más conveniente poder programar la cesárea de tal manera pues que su madre pueda viajar desde Brasil con anticipación y no perderse pues el nacimiento de la criatura. Pero Raquel quiere un parto natural y entonces se crean unos conflictos entre las amigas de Raquel y Raquel, la madre de Raquel y Raquel, el médico de Raquel y Raquel, y probablemente dentro de Raquel, en la que quizás el tema de encontrar los pros y contras de las opciones y determinar sus características en cuanto a preferencias puede ayudar, pero no es lo central. Lo central no es una selección de opciones, sino más bien es una negociación y una resolución de conflictos. Una tercera situación es que Raquel ha llevado su embarazo a término o casi a término, pero al final ha desarrollado un síndrome HELP que con falla multiórgano y ha terminado en la unidad de cuidados intensivos luego de que su hijo haya nacido por vía cesárea de emergencia. Y entonces tenemos una situación de enfermedad crítica en que los médicos están trabajando en la unidad de cuidados intensivos para tratar de manejar esa situación. Y tenemos una familia que está muy apenada por lo que ha pasado con Raquel y que tiene que manejar ahora el cuidado de este recién nacido sin su madre. Quizás va a haber unos espacios de colaboración entre los clínicos y la familia para apoyar en la toma de decisiones en ambos sentidos, ¿no? En el cuidado de Raquel y en el cuidado de su hijo. Aquí no es un tema de venir con opciones, si ventilamos, no ventilamos, si hacemos resucitación o no hacemos resucitación, y quizás van a haber algunos conflictos que vayan a emerger en el cuidado de Raquel en estas circunstancias. Pero lo fundamental es un proceso continuo de resolución de problemas, ¿no? De tratar de pasar de un problema a otro, mejorando en cada paso la situación de tanto Raquel como de su hijo. Finalmente, el resultado no es el mejor, Raquel no está mejorando y más bien se hace inminente su muerte. Y aquí los médicos y la familia tienen que llegar a entender qué es lo que está pasando y tratar de darle sentido a lo que ha ocurrido. ¿Cómo ayudamos a Raquel a escribir la última página del libro de su vida con el mismo puño y letra con el que Raquel ha escrito las otras páginas que lamentablemente han sido muy breves? Entonces aquí nuevamente presentarse con una cartilla de opciones o tratar de negociar conflictos o resolver problemas, todos quizás van a tener algún rol, pero lo fundamental aquí es buscar darle sentido a la situación y a la hora de llegar a una narrativa que nos permite entenderla, esa situación pues como situación problemática se resuelve. Ahora es importante que para
cada una de estas estrategias, utilicemos los apoyos y las herramientas necesarias para resolver las dificultades que cada una de estas situaciones ofrece. En las primeras instancias, la selección de opciones y la resolución de conflictos, muchas veces las herramientas de toma de decisiones compartidas que ofrecen las opciones y sus características, como se muestra en la fotografía de la izquierda, pueden ser útiles. A veces cuando tenemos que entender mejor los problemas que tenemos que resolver, hay que atender a temas prácticos, por ejemplo, como vemos en la fotografía del medio, la idea de cómo vamos a integrar la automonitorización del azúcar a las rutinas diarias. Y finalmente, cuando tenemos que resolver problemas y tratar de darle sentido a situaciones complejas, la conversación es importante. Es más, cuando pensamos en cómo apoyamos la toma de decisiones compartidas, una de las innovaciones críticas para su éxito es crear sistemas que permitan y apoyen la conducta de conversaciones sin prisa. Estas son conversaciones en las cuales no hay interrupciones y, como vemos en esta fotografía, incluso el ambiente físico está preparado para que la conversación sea una de colaboración. La gente sentada hombro con hombro y en un ambiente separado del ambiente clínico. También es importante que nos apoyemos teniendo a la persona correcta con la que conversamos. Los clínicos queremos conversar con el paciente o el cuidador informal que se encarga de elaborar y de implementar los programas de autocuidado del paciente. Pero a veces es muy importante tener conversaciones entre pacientes y pacientes expertos que les permitan entender mejor cómo implementar algunas estrategias de autocuidado que puedan echar mano para poder resolver problemas. Y finalmente, el tener acceso a herramientas apropiadas para el tipo de problemas que uno ve con mucha frecuencia. De nuevo, las herramientas no son necesarias ni son suficientes para la toma de decisiones compartidas, pero a veces ayudan, sobre todo en esos modos de selección de opciones y de conflicto, ¿no? Y aquí hay un código QR donde puede accederse a una colección de esas herramientas. Nosotros las diseñamos no para el paciente como elementos de educación, sino para el encuentro con el clínico, para tener mejores conversaciones. Entonces, en resumidas cuentas, la toma de decisiones compartidas es un método de atención, no es un método de persuasión. El objetivo es formar un plan de trabajo, un plan de cuidado que tenga sentido para este paciente. Y es un método que depende el método ideal para todas esas compartidas depende del problema que uno esté enfrentando y en general se basa en un método de la conversación. Y aquí tenemos la Catedral de Rodin y se nota pues que lo importante para que estas dos manos que se juntan se configuren en una catedral es que se acerquen, pero lo importante que hizo Rodin es eliminar el material entre esas dos manos. Y muchas veces lo que tenemos que hacer para promover y fomentar la toma de decisiones compartidas es crear las condiciones para las conversaciones sin prisa y eliminar todo aquello que quiere interrumpirlas o acelerarlas. Al final, lo que queremos lograr es ver al paciente no como una imagen borrosa, sino en alta definición, no crear tratamientos para pacientes como ella, sino para ella, y asegurarnos que esos tratamientos sean mínimamente impertinentes en su vida. Queremos, en resumidas cuentas, una atención que no pase de ser insostenible a una que sea humanamente sostenible, tanto para el clínico, que hoy día tenemos 40% de los clínicos quemados, sino también para los pacientes, sobre todo para los pacientes crónicos. Al final, este va a ser el valor del cuidado, es una atención cuidadosa y gentil que ojalá podamos darle a todos. Muchas gracias por su atención. Des d'aquí, moltes gràcies al Víctor. Seguidament m'agradaria passar la paraula a la Joana Caro, al Miguel Ángel Robles, la Mar Casanovas i la Glòria Gálvez. Ells ens explicaran l'estructura i el contingut de la guia de recomanacions que hem elaborat conjuntament i a continuació els presento. La Joana és metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública, experta en qualitat assistencial i seguretat del pacient i responsable de l'àrea d'atenció basada en el valor de l'Aquas. El Miguel Ángel és infermer assistencial i de recerca al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Ha centrat la seva línia de recerca en la implementació d'intervencions de salut que responguin a les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple. I en aquesta guia ha aportat el seu coneixement i experiència en la presa de decisions compartides.
La Mar és farmacèutica d'atenció primària a l'Anoia. És impulsora de projectes de desimplementació de pràctiques de poc valor a l'àrea de farmàcia de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut i ha portat el seu coneixement i experiència a la guia sobre aquest àmbit. La Glòria és doctora en Psicologia Social i llicenciada en Infermeria, Geografia i Història. Des de l'any 2016 treballa com a cap de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. A la guia que presentem avui ha aportat el seu coneixement i experiència en projectes de participació ciutadana per la millora de serveis assistencials. Els hi passo la paraula. Res més, afegir que la intervenció del Miguel Àngel d'avui ha estat també gravada prèviament, per tant, si teniu alguna pregunta per ell, li farem arribar via correu electrònic i per la Glòria, la Mar i la Joana tindrem el torn de preguntes obert després. Moltes gràcies als quatre. Us passo la paraula. Muchas gracias, Airi. Entonces, en este momento nosotros vamos a presentar la guía de salud participativa para una atención centrada en el valor. Se basa en 3 proyectos diferentes, en la desimplementación de prácticas de poco valor, en la toma de decisiones compartidas y en la participación en la mejora de servicios asistenciales. Entonces, en este momento tenemos que saber qué es y qué vas a encontrar en esta guía. Pues esta guía es una guía de recomendaciones que busca ser una inspiración y referencia para la implementación de proyectos de salud participativa para involucrar profesionales, pacientes y cuidadores en estos proyectos. En cada una de las secciones encontrarás primero un marco conceptual de la atención centrada en el valor y la salud participativa como un mecanismo. El recorrido recomendado siguiendo paso a paso las recomendaciones de las estrategias a seguir y todas las acciones que se tendrían que hacer y todos los enlaces a las herramientas y a los recursos del contenido que podrían ayudarte a llevar a cabo la implementación de estos proyectos. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a profesionales y a gestores sanitarios que tengan un interés y un conocimiento de estos proyectos y que quieran impulsar iniciativas para promover un cambio cultural en estos ámbitos dentro de sus organizaciones. Si es la primera vez que escuchas hablar sobre estos temas, pues hay un apartado en el que puedes ir directamente a la literatura básica existente para que sepas de qué estamos hablando. Si lo que necesitas es contactar con el área de participación del ACUAS, lo puedes hacer si quieres de pronto, si estás interesado en algún proyecto de decisiones compartidas o también de alguna recomendación del esencial. ¿Cómo utilizarla? Pues nosotros sabemos que el día a día se impone y a veces la teoría no se ajusta a la realidad. Todos sabemos que todas las recomendaciones que estamos mostrando en este documento están pues pensadas para seguirlas cronológicamente, pero sabemos que la realidad de cada organización es diferente. Entonces es muy importante porque hemos creado un documento que es completamente interactivo con diferentes enlaces y en el que puedes ir directamente a clicar e ir a la sección que más te interese. Nosotros también sabemos que el tiempo es valioso. Y si tienes muy poco tiempo para empezar a leer toda la guía, podemos ir de apartado en apartado. Por ejemplo, puedes ir directamente a impulsar los procesos y los proyectos de participación para promover un cambio. Puedes ir directamente a la desimplementación de prácticas de poco valor o a las decisiones compartidas o a la experiencia y la participación de los pacientes para la mejora de los servicios asistenciales. Y también puedes tener, y después lo veremos, algunas herramientas o plantillas que puedes utilizar si quieres de pronto empezar. Si quieres ya pasar desde la teoría a la acción, pues tenemos plantillas que pueden ayudar a que este proceso sea mucho más operativo. ¿Cómo la hemos hecho? Pues esta guía se ha elaborado desde una revisión de la literatura y ha sido co-creada con diferentes profesionales sanitarios de todo Cataluña. Directamente en un apartado de la guía uno puede encontrar toda la literatura que nosotros incluimos y también puede consultar todas las personas que estuvieron de alguna manera implicadas en el proceso y que en este momento les damos las gracias. Hicimos diferentes sesiones para compartir los casos de éxito, hicimos diferentes talleres de co-creación
y hemos llevado un proceso participativo que ha empezado con esta revisión de la literatura y estos casos prácticos. Hemos co-creado con los profesionales, hemos diseñado esta guía de recomendaciones, hemos vuelto a validar y a enriquecer las recomendaciones y finalmente el día de hoy tenemos el acceso a esta guía con un diseño final que ha sido enriquecido por todos los actores que nos han acompañado desde el principio. Básicamente nosotros hemos trabajado en 5 dimensiones diferentes de la participación en salud, pero en esta guía nos centraremos en 3. Las dimensiones de la participación en salud son la desimplementación de las prácticas de poco valor, la participación para la mejora de servicios asistenciales y la toma de decisiones compartidas. Estas 3 dimensiones son las que hablamos en esta guía, aunque sabemos que hay otras dimensiones como son la participación en políticas de salud y la participación ciudadana en la investigación. Entonces, básicamente yo lo que les mostraré acá es una visión global de lo que ustedes pueden encontrar en la guía y las etapas que en cada uno de los proyectos se puede llegar a seguir si de alguna manera se quisiera empezar a implementar. Empecemos por el primero, que es la desimplementación de prácticas clínicas de poco valor. Entonces, esto lo podrán encontrar en la guía de una manera más detallada, pero ahora tendremos la visión global. La estructura en los 3 proyectos es similar, pero cada uno tiene sus particularidades y se va adaptando a cada proyecto. Lo primero, en desimplementar prácticas clínicas de poco valor, por ejemplo, proyectos como el Esencial o algunos proyectos como iniciativas de comisiones de mejora de práctica clínica o de desprescripción. Algunos de estos proyectos, lo más importante sería formar un equipo y buscar este apoyo de la organización y de otros profesionales para impulsar este cambio. Posteriormente, cuando se quieren desimplementar estas prácticas, es muy necesario identificar cuáles son las causas y las barreras que nos llevan a realizar este tipo de prácticas y empezar a reflexionar cuáles son las soluciones que tendríamos que empezar a trabajar para dejar de hacer estas prácticas. Posteriormente es muy importante elaborar este plan de desimplementación. Tiene que haber un cambio de cultura dentro de la organización que permita dejar de hacer y de alguna manera, y nosotros como lo llamamos y como también dice en la literatura, desaprender y empezar a formarnos en este aspecto. Asimismo, es muy importante definir los indicadores de evaluación que en la próxima etapa utilizaremos. Posteriormente, cuando empezamos a desimplementar, pues empezarán a implementar de alguna manera las intervenciones que nos permitirán dejar de hacer estas prácticas. Comunicaremos lo que estamos haciendo tanto a profesionales y a pacientes y utilizaremos diferentes herramientas y en la guía lo encontrarán herramientas del Esencial o algunas sociedades científicas o de Choosing Wisely para explicarle al paciente por qué estamos dejando de hacer algo. Y posteriormente, en estos proyectos es muy importante evaluar, aprender del proceso y hacer una difusión de los resultados. Posteriormente tenemos el proyecto de decisiones compartidas. Entonces, el primer paso es generar este equipo impulsor multidisciplinar. En este aspecto necesitamos en este proyecto profesionales que sean, por ejemplo, líderes asistenciales de medicina, de enfermería, de psicología, de nutrición, que puedan de alguna manera seguir impulsando el proyecto y garantizando la sostenibilidad en el tiempo. Posteriormente, lo que haremos es hacer una preevaluación de las decisiones compartidas en nuestra institución. Ver si el conocimiento y la percepción de las decisiones compartidas en los profesionales, ver qué tipo de herramientas se están utilizando previamente y directamente empezar a definir cuáles son los objetivos que tenemos relacionados con las decisiones compartidas. Posteriormente, tenemos que elaborar un plan de implementación. Estas es algunas recomendaciones que nosotros tenemos si se quisiera implementar todo este cambio. Lo primero, pues tendríamos que ver qué tipo de herramientas están disponibles, buscar algunos aliados que nos puedan ayudar en el proceso.
Posteriormente es seguirse formando en este aspecto y posterior a elaborar el plan de implementación estaría implementar ya como tal las decisiones compartidas. Aquí es muy interesante porque también se hacen unas campañas y lo que se propone en la literatura y los profesionales son campañas de difusión hacia profesionales y también hacia los pacientes, pero se tendría que también, y como lo dice Víctor, preparar la conversación, tener una conversación en diferentes 3 pasos, explicar el proceso, dialogar con el paciente y resolver las dudas y finalmente reflexionar y decidir. Y finalmente hacer una reflexión conjunta de cómo ha ido todo el proceso. Y posteriormente sería también evaluar y aprender y comunicar. Finalmente, tenemos la participación para la mejora de los servicios asistenciales. Aquí en este proyecto es muy importante generar este equipo donde haya un apoyo de la organización, de la dirección de esta organización. Se tiene que priorizar y definir y compartir cuál es la estrategia que se va a hacer, identificar cuáles son las necesidades, y aquí algunas de las recomendaciones es que se haga al inicio del proceso, pero que también se pueda hacer de manera bianual. Después serían crear las condiciones necesarias. Entonces, de pronto las organizaciones necesitan crear roles y estructura para llevarlo a cabo. Posteriormente, se tiene que impulsar proyectos, por ejemplo, con metodología de design thinking o de codiseño, donde también participen tanto los profesionales como los pacientes. Y posteriormente, es muy importante en este tipo de proyectos seguir comunicando, seguir viendo cuál es el impacto que ha tenido los proyectos de participación y ver cómo se puede ir escalando en el tiempo este impacto. Aquí tenemos una plantilla y simplemente es para mostrar que si lo quieren poner en marcha en una organización donde ninguno de estos proyectos ha empezado, se puede hacer. Esta es una herramienta, lo podrán ver en la guía y de los diferentes proyectos para empezar. Y ahora, desde la perspectiva, para nosotros es muy importante los resultados de la guía desde la revisión de la literatura, pero ha sido muy importante todo este proceso de co-creación. El día de hoy hemos invitado a 3 profesionales que han participado en todo este proceso. Ellos han aportado su experiencia y es muy interesante porque están en diferentes momentos. Ahí los profesionales han empezado con la implementación, hay otros que han empezado ya en un proceso de evaluación. Entonces, queremos compartir el día de hoy la experiencia de estos profesionales. Empezaremos con Miguel Ángel, después pasaremos con Mar y finalmente con Gloria. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Robles, enfermero del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, del CENCAT, miembro del grupo multidisciplinar de enfermería del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. Les voy a hablar un poquito de nuestra experiencia en el programa de decisiones compartidas en esclerosis múltiple. Nosotros nos encontramos en un proceso de salud donde la persona con la esclerosis múltiple tiene que hacer frente a la selección de tratamientos donde existen múltiples opciones terapéuticas con un perfil de efectividad, de efectos secundarios muy diversos, y eso ocasiona a la persona un alto grado de conflicto decisional en el momento de escoger cualquiera de las posibles opciones, siendo en cualquier caso necesario el acompañamiento del equipo multidisciplinar para poder hacer efectiva esta decisión o para llegar a una selección satisfactoria. Ello implica que nosotros tenemos que fomentar la alfabetización sanitaria de la persona, entendida como la facilitación del conocimiento, de la motivación, de la competencia para acceder, comprender, evaluar y aplicar la información sanitaria que se le proporciona de tal manera que la persona pueda emitir juicios y tomar una decisión consecuente, con conocimiento de causa y que evidentemente se adapte a su situación vital, intentando mantener
o mejorar su calidad de vida. Por todo eso, nosotros nos dirigimos a la entidad territorial que tenía más experiencia en el proceso de toma de decisiones, que era el ACUAS. Contactamos con el equipo de decisiones compartidas y les planteamos la necesidad de a ver qué podíamos hacer trabajando conjuntamente con la población para facilitar su participación y su satisfacción en el proceso de toma de decisiones. En la esclerosis múltiple, cuando hay un diagnóstico reciente o cuando un tratamiento fracasa, se le plantea a la persona la posibilidad de escoger un tratamiento farmacológico. Para ello, considerábamos esencial poder desarrollar un programa multidisciplinar que facilitara esta alfabetización en salud y, sobre todo, que fomentara la participación satisfactoria de la persona en todo el proceso para, al final, poder escoger la opción que mejor se adaptara a su día a día, a sus preferencias, a sus valores, a la que tuviera menos impacto en su día a día. Por todo ello, nos planteamos identificar cuáles eran los contenidos y los elementos clave que las personas con esclerosis múltiple consideraban esenciales para realizar esta decisión y, una vez identificados estos conocimientos, realizar todo un proceso de codiseño con ellos y con el apoyo del ACUAS para poder desarrollar una herramienta web y una web y una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, iniciamos un estudio de grupos focales que lo publicamos en 2020 y las conclusiones básicas fueron que la persona lo que quería era, uno, un punto en Internet o un acceso donde pudieran encontrar información confiable, contrastable, entendible, de fácil acceso, que pudieran compartir con sus seres queridos en casa sin limitación de tiempo y que incluyera todos aquellos aspectos relativos a cada una de las opciones para poder elegir de manera consecuente, de manera que pudieran contar con toda la información relativa a cada uno de los aspectos. Y estos aspectos principalmente eran la eficacia, la frecuencia y la vía de administración, los efectos secundarios y, sobre todo, cómo iba a impactar, qué cambios iba a producir en su día a día, en su vida, esta medicación. Además, nos plantearon que había personas que querían tener un rol activo, pero que también habían personas que preferían delegar o no tomar un rol tan activo en esta decisión y que era necesario el acompañamiento de profesionales de la salud que ayudaran muchas veces a traducir, a entender, que actuaran como facilitadores de la asimilación de esta información. Una vez identificamos con las personas, con la población diana estos elementos, nos planteamos seguir contando durante todo el proceso con su participación, seguir aplicando un proceso de codiseño. Entonces, trasladamos estos elementos identificados a la web y a la herramienta. En la web, primero de todo, incluimos todos aquellos aspectos que nos decían que para ellos eran esenciales de cara a la información. Que estuviera todo el conocimiento relativo a la enfermedad, todo el conocimiento relativo a las opciones que habían, que la información estuviera actualizada, contrastada, suficiente, que fuera accesible. Entonces, todos estos aspectos se incluyeron en cada uno de los apartados que la web del Canal Salud, según la estructura y el diseño que proporcionaba el Departamento de Salud y el Canal Salud, permitían incluir. Se incluyó un apartado general de contenidos de qué era la enfermedad, de qué podía aportar un tratamiento, entendido como un tratamiento integral, no solo farmacológico, sino también rehabilitación, toda una parrilla de opciones describiendo cada uno de los tratamientos, los efectos secundarios y, sobre todo, también una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Y en este punto, otra vez, volvimos a codiseñarlo desde el primer momento hasta el final con los pacientes. Les preguntamos cómo debían ser las iconas, cómo deberían ser cada una de las pantallas, cuál era el proceso de navegabilidad más fácil para incluir los tres primeros elementos que ellos habían considerado esenciales sobre cada una de las opciones: la eficacia, la frecuencia y la vía de administración, y que ellos pudieran navegar de manera consecutiva escogiendo uno a uno
de estos criterios el que cada persona consideraba esencial, hasta llegar a la mejor opción según lo que ellos habían elegido. Y una vez llegaban a esta opción, se conseguían descargar, por una parte, una infografía, información gráfica, visible, de fácil comprensión, que dos grupos poblacionales, un grupo de población en Barcelona y un grupo de población en Girona, nos habían corroborado que los iconos eran fáciles de entender, incluyendo a su vez el cuarto elemento, que era sobre todo los efectos secundarios y las visitas, la monitorización, el impacto que esto podía tener en la vida del paciente. Y además de la infografía se acompañaba de todo un documento con información escrita, con vocabulario accesible, evitando tecnicismos, utilizando proporciones y datos que facilitaban o limitaban el riesgo de no comprender la información que se les estaba facilitando. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues bueno, nosotros hemos empezado escuchando, incluyendo la voz de la persona que participa en este proceso de salud. Hemos codiseñado con ellos, con la Fundación de Pacientes y corroborando todo el rigor de los contenidos con la Sociedad Catalana de Neurología. Y ahora nos encontramos con la necesidad de avanzar con el proceso. Hemos hecho el codiseño en la identificación, en la elaboración. Ahora nos falta la implementación y, sobre todo, hacer un proceso de difusión de resultados donde haya una actualización continua, que esto no parta solo de un grupo de salud, sino que se incluya a todas las unidades representativas del territorio, que además nos facilite la construcción de unos indicadores de resultado sólidos. Queremos saber cómo es la experiencia de la persona, si esta web facilita su satisfacción con el proceso, si tiene impacto sobre los indicadores de resultado como pueden ser la adherencia, como pueden ser la respuesta al tratamiento y además, sobre todo, haciendo difusión e incluyendo otra vez en todo el proceso hasta la fase final a nuestra población diana. O sea, podemos hacer miles de intervenciones, pero si al final no las hacemos con y para ellos, creemos que fracasaremos. Con lo cual, hemos iniciado una primera parte y esperamos seguir contando con el Aquas y con su experiencia y su bagaje para poder finalizar esta parte de extensión al territorio y de implementación en la práctica clínica. Y sin más, paso a despedirme. Muchas gracias al Aquas por su apoyo en todo momento y a las personas que han tenido un momento para escucharme. Muchas gracias. Perfecto, pues ahora continuamos con Mar. Desde Cataluña Central nos explicará su experiencia en la desimplementación de práctiques clíniques de poco valor. Adelante, Mar. Hola, bona tarda. Doncs sí, jo exposo l'experiència de la prevenció quaternària en representació d'un equip multidisciplinar del Servei d'Atenció Primària de l'Anoia, que està format per 8 equips d'atenció primària i atenem aproximadament 91.000 persones. L'objectiu principal que ens va promoure aquest canvi real i efectiu en la pràctica clínica de desimplementar aquestes pràctiques de poc valor per contribuir al que volem tots, no? Una millor qualitat en l'assistència sanitària dels nostres pacients. Vam tenir la sort que el 2017 3 equips d'atenció primària de l'Anoia van començar a formar part de la prova pilot de la tercera de l'essencial. Però clar, què fèiem amb els altres 5? Que també volíem que desimplementessin aquestes pràctiques de poc valor. Doncs vam crear, l'oportunitat va venir amb què vam poder crear un projecte territorial vinculat al contracte de gestió als equips d'atenció primària. I això què va representar? Doncs que cada any hi havia diferents objectius, tots centrats en la prevenció quaternària. Per el primer any, sobretot, fer tot un apartat de donar a conèixer la prevenció quaternària, que era el projecte essencial a tots els equips d'atenció primària i, sobretot, amb la visió de la comunitat, no? De fer difusió a la comunitat.
Els següents anys ja vam passar més a tallers i també a resultats. Des de l'inici també vam comptar, no, amb les recomanacions de l'essencial ja fetes, tant per informació pels professionals com per la difusió dels pacients. Per tant, ja teníem una cosa feta que no calia que anéssim a inventar res, no? Sinó senzillament seleccionar. També va caure just en el temps que des del CISAP van monitoritzar a través de l'estàndard de qualitat assistencial els indicadors de l'essencial. Per tant, en tot moment podíem saber a on estaven els equips i a on volien arribar. També l'àrea tècnica de la Gerència de la Catalunya Central ens portava diferents monitoritzacions que ens interessaven més concretament a nivell local, no? I el que ha anat explicant la Johanna amb la guia de desimplementació, les diferents parts, no? Doncs que és molt important trobar un líder clínic. Doncs sí, en aquest projecte nostre de la prevenció quaternària a l'Anoia hi havia un líder clínic, un referent de prevenció quaternària que li anomenàvem nosaltres, que era el que tenia unes tasques concretes a l'equip. D'acord? També una altra línia importantíssima que ha dit la Johanna era que promoure la implicació de tots els professionals de l'equip. En aquest sentit, dins aquests objectius hi havia tothom tenia un paper en la prevenció quaternària, els metges, els pediatres, els odontòlegs, l'infermeria i atenció a la ciutadania. Cada un havia de fer uns objectius per complir amb la prevenció quaternària. No? Treballar amb les recomanacions a la comunitat. També ens vam posar en contacte, no? Buscar aliats, buscar estratègies amb les oficines de farmàcia, perquè també vam veure que eren també agents implicats en el canvi. Les coses que també fèiem a través del referent de prevenció quaternària és que cada any deien quina recomanació de l'essencial volien treballar per l'any següent. Per tant, és això de que tothom estava implicat en les decisions finals. Tu primer escollies quina recomanació volies fer i després l'avaluàvem l'any següent, d'acord? I això també ens va permetre donar una projecció, és a dir, primer ho vam fer amb 8 equips d'atenció primària, però va veure que el projecte anava bé i es va impulsar aquest projecte a la resta de gerència de la Catalunya Central, que són 32 equips, a través de les altres directors de SAC i a través dels companys de la unitat de farmàcia. La cosa, diguem-ne, que ens agrada veure reflectida és que hi havia uns objectius quantificats i avaluats, que en la part de formació del projecte essencial, en les sessions de desprescripció, en els cursos online d'infermeria. I, per exemple, el 2017 només vam posar com a resultat l'ús correcte de la PCA. El 2018 ja vam anar disminuint la bombolla de la formació per anar buscant més resultats. I en aquest sentit ja vam introduir el resultat de l'ús de test de diagnòstic ràpid en la faringomigdalitis, seguint els criteris CENTOR amb infants i amb adults, que després també reverteix en l'adequació dels antibiòtics, i aquest va ser el que després vam poder projectar cap a la resta de la gerència de la Catalunya Central. I la part important és el que us dic, que el 2018, per exemple, cada vegada hi havia més objectius de resultats, però que aquests objectius eren prèviament seleccionats pels mateixos equips que volien treballar. Per tant, l'avaluació va ser molt concreta, va ser mesurable, es va fer un seguiment des d'aquí, des de la part del Servei d'Atenció Primària de l'Anoia, i a part que es podia monitoritzar sobre l'estàndard de qualitat assistencial, d'acord? I espero que com a pinzellada de veure com realment sí que es poden desimplementar pràctiques de poc valor, us serveixi l'experiència de l'Anoia. Està penjada també a la pàgina de la web de l'Essencial, a l'apartat d'implementació o material de suport pels professionals, si algú la vol veure. Agrair també a tot l'equip de l'àrea de participació de l'Aquas, del CareLab, per l'oportunitat de formar part d'aquesta guia, que al final és veritat que l'han fet, ha vist la llum, i que res, que la prevenció quaternària ha vingut per quedar-se, perquè estem fent processos cada vegada més assistencials per contribuir i sobretot afegir valor. Volem afegir valor als nostres actes i als nostres processos. Això es tot. Mar, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que con tu experiencia se ha podido ver también cómo ha sido también todo el proceso. Muchas gracias. Y ahora finalmente, Gloria, te invitamos a explicar tu experiencia de la participación en la mejora de los servicios sanitarios.
Gràcies. Bona tarda a tots i a totes per estar aquí. Gràcies per convidar-me a explicar l'experiència de Vall d'Hebron en el projecte d'experiència del pacient. A Vall d'Hebron, com a quasi totes les organitzacions sanitàries, estem interessats per al benestar de les persones més enllà de la qualitat tècnica de la nostra atenció. És per això que hi ha hagut una aposta important per part de la direcció gerència de l'hospital perquè s'adopti un model d'atenció basat en el valor. I això va ser la llavor que va fer germinar tot aquest sistema d'atenció i tot aquest projecte d'experiència del pacient. Va ser una aposta important de la direcció de l'hospital, que no només va quedar reflectit en unes paraules, és a dir, apostem per això i estem recolzant aquest projecte, sinó que, a més, ho va fer extensiu a tota l'organització mitjançant els plans estratègics. El Pla Estratègic 2016-2020 ja parlava de la participació del pacient en tots els processos assistencials, clínics i de suport, i ara el Pla Estratègic 2025 es continua parlant de l'atenció centrada en la persona i de la participació del pacient. Com ho vam fer? A partir de que la direcció gerència ens dona aquest suport i aquest recolzament, hi ha una estreta coordinació entre la direcció de qualitat, processos i innovació i les unitats d'atenció a les de qualitat, processos i innovació està a la unitat de processos. Les persones que formen part d'aquesta unitat, juntament amb les caps d'unitat dels 3 hospitals que formen el campus Vall d'Hebron, doncs és que ens vam reunir periòdicament per tal de posar en marxa aquest projecte i fer un calendari de tots els processos que s'havien de redissenyar a l'hospital i aprofitar aquest redisseny de processos per tal d'implementar l'experiència del pacient i d'integrar els pacients, fer participar els pacients, demanar-los la participació dels pacients en el redisseny d'aquests processos. Llavors, es va iniciar aquest redisseny de processos assistencials i vam tenir una barrera. Mentiria si no us expliquéssim que tenim barreres, perquè tothom, a totes les organitzacions, tenim alguna barrera quan es tracta d'implementar nous models d'atenció que trenca una mica en les dinàmiques dels professionals. La barrera més important que vam tenir en aquesta integració dels pacients en els redissenys dels processos va ser la visió exclusivament clínica dels professionals. Els professionals, al moment de redissenyar el procés, només tenien aquesta visió, el punt de vista clínic, i no pensaven en cap altra cosa. L'experiència del pacient per ells fins a aquell moment no era important. I l'altra barrera que també vam haver de superar era l'amenaça que sentien els pacients envers el seu status quo, en les relacions de poder que sempre ostenten els professionals en relació als pacients en les organitzacions sanitàries. Vam trencar aquestes barreres. Va ser una feina que crec que us podem compartir per si la voleu implementar en les vostres organitzacions. La idea va ser introduir un canvi en la mentalitat dels professionals implicant-los en els grups focals dels pacients com a espectadors, sense veu, però com a espectadors. Això què vol dir? Que en tot grup de pacients que hi ha perquè ens expliquin la seva experiència i les seves propostes de millora a l'hora de redissenyar un procés, hi ha 1 o 2 professionals que estan al darrere, sense participar, sense dir res, sense bata, per tal que la barrera visual no tingui impacte amb els pacients, i d'aquesta manera que es puguin sentir de primera mà quina és l'experiència que tenen els pacients, perquè això està comprovat que els fa empatitzar molt més amb l'experiència, amb els sentiments, amb les emocions que tenen els pacients. Superar les barreres implica tenir molt en compte a tots els sectors principals, incloent-hi pacients i professionals, perquè no hi ha una bona experiència del pacient si no tenim prèviament una bona experiència dels professionals. Vam impulsar el projecte des de 2017, que s'inicia el projecte. Des de llavors, de manera sistemàtica, a cada procés que es redissenyava, es demanava la participació de pacients i professionals.
Es va iniciar, com dic, l'any 2017 amb diferents processos, amb el procés d'ictus, de pacients amb lesionats medul·lars, pacients amb càncer de mama, pacients atesos a cures intensives, pacients amb càncer de pròstata o pacients amb esclerosi múltiple. L'últim grup de pacients que van fer, l'últim procés redissenyat, va ser el de pacients amb patologia respiratòria, que va ser justament una setmana abans de tancar l'hospital per la pandèmia Covid-19. Això ho vam calendaritzar juntament amb la unitat de processos i ara ja tenim calendaritzat per l'any 2022, tots els grups de pacients a l'hora de redissenyar els diferents processos. Tenim programats el redisseny del procés a l'àrea del cor, a l'àrea de medicina interna, oncohematologia, neurociències, oftalmologia, embaràs i puerperi, i també en el procés del pacient fràgil traumàtic. Això com ho fem? A la part més tècnica, a la part més pràctica. Doncs, primer de tot, el que cal és identificar els pacients que poden formar part d'aquests grups focals. Són els professionals, que són els que coneixen els pacients, els que fan la selecció, els que els pregunten als pacients si volen participar en aquest projecte. Si els pacients accedeixen, doncs es passen un llistat a la unitat d'atenció a la ciutadania dels pacients que estan decidits a participar en aquests grups. Perquè no hi hagi un sesgo i només hi hagin pacients que han escollit els professionals, des de la unitat d'atenció a la ciutadania també escollim algun pacient que hagi presentat alguna reclamació. Una reclamació que estigui ben fonamentada, perquè a les unitats d'atenció a la ciutadania podem rebre reclamacions de tot tipus. Reclamacions que tenen a veure amb el procés assistencial o de suport són les que agafem, busquem al pacient o al cuidador principal i els demanem si volen participar en aquests grups focals. L'activitat, el grup focal, ho realitza, ho porta a terme una persona, ho portava, perquè ara us explicaré quina ha estat la novetat per l'any 2022. Ho portava la cap de la unitat d'atenció a la ciutadania. De quina manera ho fèiem? Doncs fèiem servir la metodologia qualitativa, concretament el disseny. Fem servir el disseny. Primer, vam tenir una formació, les caps d'unitats d'atenció a la ciutadania, vam tenir una formació per part dels enginyers de processos que formaven part de la direcció de processos, qualitat i innovació. El design thinking és una metodologia molt senzilla. Si voleu que us ampliï informació, teniu el meu contacte per poder-ho fer, però només us dic que el que sí que cal tenir és una base de formació en metodologies qualitatives, sobretot en conducció de grups focals. Això sí que és important més que la tècnica exclusivament de design thinking. Les eines que fem servir, és l'Empathy Map, el mapa d'empatia, amb la qual preguntem als pacients i als cuidadors què pensen, què senten, què veuen, què diuen, què fan, què escolten, quines són les seves pors i quines són les seves necessitats. Tot això per què ho fem? Doncs perquè els pacients i els cuidadors, quan verbalitzen tot això, ho estan sentint els professionals que, com he dit abans, estan presents en el grup focal. Aquesta eina facilita molt l'empatia dels professionals i ens facilita molt poder continuar després en la següent fase del disseny d'aquesta metodologia. A la següent fase fem un journey map. Mapegem el viatge del pacient, fem una representació sintètica que descriu pas a pas com el pacient interactua amb un servei amb l'objectiu de millorar l'experiència del pacient. El procés, com dic, es mapeja des de la perspectiva de l'usuari, perquè és ell qui ho explica, és ell qui descriu pas a pas cada etapa de la integració, quins són els punts de contacte que tenen, amb quins professionals estan involucrats, quins obstacles han detectat i quines barreres han tingut que superar. El Journey Map, sovint s'integra amb capes addicionals que representen les emocions dels pacients, ja siguin positives o negatives, experimentades al llarg de tota la interacció.
com que els pacients expliquen les seves emocions, ja siguin positives o negatives, és que també al Journey Map li diem viatge emocional del pacient. L'objectiu és construir tot el viatge de l'experiència del pacient tal com el pacient ho viu i ressaltar els aspectes més crítics que cal abordar en el redisseny del nou procés i demanar-los als pacients i als cuidadors que ens expliquin, que ens proposin les seves accions de millora per tal de poder superar aquestes mancances. La sessió es grava, prèviament es demana el consentiment informat de les persones que participen, s'agafen notes amb un quadern de camp i després reproduint la gravació i amb les notes que s'han agafat al quadern de camp, doncs és que fem un informe de resultats que compartim amb la direcció, amb els professionals del procés en concret que s'ha redissenyat i també ho fem extensiu als pacients perquè ells vegin també quin ha estat el resultat d'aquesta sessió. Les propostes de millora que fan les persones que han participat en els grups focals s'implementen en el redisseny del procés. Així, per exemple, us poso com a exemple el procés de cures intensives. Quan es va redissenyar aquest procés, els pacients ens parlaven de qüestions com el fet que es desorientaven. Sabeu tots que a les unitats de cures intensives hi ha una desorientació temporoespacial perquè no ven la llum i no saben quan és de dia i quan és de nit. Això, amb l'Smart UCI que vam inaugurar fa 4 anys a Vall d'Hebron, vam implementar un sistema d'il·luminació que s'anava graduant en intensitat en funció del ritme circadià de les persones. Això va ser una cosa implementada arran de les propostes que ens feien els pacients en aquests grups focals. I una altra qüestió que també ens explicaven els pacients en el grup focal de cures intensives és el soroll que contínuament sentíem per part dels professionals perquè parlaven. Els pacients a cures intensives estan intubats i no parlen, tenen una intubació traqueal i no parlen, però estan escoltant, estan sentint els que parlen els professionals dia i nit, les 24 hores del dia, i ens explicaven que no els deixaven descansar les converses dels professionals, ja fossin personals, professionals o amb altres pacients. Per això el que es va integrar en aquesta Smart UCI és un sistema d'alarma que quan el to de veu puja per sobre del nivell que s'ha precisat com a idoni, doncs s'encén una alarma que avisa als professionals que han de baixar el to de veu. Doncs aquests són els exemples que us puc dir com ho hem fet fins ara i ara estem en una nova fase, estem en la fase de consolidació d'aquest sistema. Què ha passat? Hem vist que durant aquests anys el sistema funciona, que funciona perquè això és atenció basada en el valor, perquè a més de tenir en compte les experiències del pacient i el que aporta valor al pacient, és eficient. I si és eficient, a les direccions dels hospitals i dels centres els interessa. Per tant, hi ha bons resultats i ha arribat el moment de demanar recursos, perquè això ho estaven fent les caps d'unitats d'atenció a la ciutadania, a més de la gestió del dia a dia de les unitats. Ara, una innovació d'aquest programa és que s'ha creat una nova línia a la coordinació d'atenció a la ciutadania, que és la línia de participació ciutadana, amb una persona, que és la infermera de participació, que és la que portarà a terme tota la qüestió d'experiència del pacient. És a dir, hi ha una persona que es dedicarà exclusivament a aquesta finalitat. Això és una novetat que ja està implantada i una altra novetat que estem esperant implantar és que, com us he dit abans, els professionals estan dins dels grups focals amb els pacients. Creiem que hem d'anar una mica més enllà i que, aprofitant que ara estem fent tantes reunions en línia, els professionals podrien sentir la veu dels pacients de primera mà, però en comptes d'estar a la mateixa sala, poder estar en una sala colindante en la que puguin sentir els pacients i veure els pacients, però que els pacients no sentin la presència dels professionals. I bé, aquesta és l'experiència de Vall d'Hebron. Us podem ajudar sempre que ho necessiteu. Si voleu que
compartim alguna cosa més, doncs estic a la vostra disposició. Moltes gràcies a l'equip Aquas per demanar, per convidar-me a explicar la experiencia. Buenas tardes. Gloria, muchísimas gracias, muy interesante y completa tu intervención. Yo creo que nos ha dado una visión muy que abarca la experiencia del paciente, las diferentes metodologías y los casos de procesos que se han ido cambiando en el hospital, y esto yo creo que también es un aprendizaje para todos. Entonces, con esta parte cerramos, damos de alguna manera, empezamos el turno de preguntas. Si tienen preguntas, lo pueden hacer en el chat. Y nada, gracias Gloria, Mari, Miguel Ángel por las intervenciones, por explicarnos las experiencias que están también en diferentes momentos, pero nos ayudan mucho si hay profesionales que de pronto quisieran empezar a implementar estos proyectos. Ari? Sí, moltes gràcies a totes. Com deia la Joana, comencem el torn de preguntes. Us animem a escriure-les al xat de preguntes i respostes, ja en tenim alguna. En principi, la intervenció de veu està desactivada, per això aniré llegint jo les preguntes. A més, comentar-vos que ara mateix penjarem al xat l'enllaç per descarregar-vos la guia que hem presentat avui, perquè així la pugueu veure, a part d'haver escoltat les experiències que han compartit les noies. Si voleu, Joana, Glòria, Mar, Montse, Cari, us llegeixo la primera pregunta que hi ha per aquí, mentre la resta de participants poden anar fent de noves. La Rosa Maria Gómez Folquer ens pregunta si la bretxa digital com la podem tractar en aquests tipus de projectes, gent gran, gent jove, tot el territori de Catalunya. La tecnologia és prou eficient? Qui vol contestar? Bueno, no sé si la pregunta està referida a la bretxa digital en quant als grups de pacients i en la seva participació. A Vall d'Hebron també tenim experiència de grups de pacients fets online. Jo crec que sí que és veritat que hi ha bretxa digital. No tots els pacients poden participar en aquests grups focals. La pandèmia ens ha obligat a fer-lo, però tenim una molt bona experiència i pacients, fins i tot d'edats no tan joves, també participen. És a dir, tinguent un grup de pacients, tinguent una persona de 80 anys. És a dir, la seva filla li ingressa, li fica l'enllaç i la posa a la càmera i ja està, i participa. O sigui que en temes de participació crec que la bretxa digital no ha de suposar un problema. En el cas de la desimplementació, tampoc, perquè hem de sortir a la comunitat. Llavors, per exemple, en el cas de prevenció quaternària, hem anat a fer casals de gent gran, sessions de l'ús dels antibiòtics, hi ha molts tríptics, pòsters també, vam passar a les oficines de farmàcia de com la necessitat de l'IBP o no, quan l'havies als inhibidors de la bomba de protons, ajuden, però en alguns casos, diguem-ne que tot el que seria les TICs ajuden en molts casos, en gent jove, però potser també ens deixem una part de la població. A més, també s'ha de tenir en compte que la conversa, el lloc on s'ha de fer la conversa també pot ser tan presencial com de TIC, i és el que comentava ara la Mar. Hi ha disponible tota una sèrie de material que pot ajudar al procés d'aquesta conversa. El que no es pugui fer d'una manera, d'alguna manera es pot pal·liar amb l'altra. Potser més per la part de les eines de decisió compartida que elaborem, i com diu la Mar, suposadament és possible que t'acabis deixant una part de la població. El que passa és que sempre intentem complementar la informació, sigui en format paper, perquè també encara hi ha aquest sector de població a la qual hi ha d'arribar. I quan són més aplicatius, mirem una miqueta la prevalença de la malaltia de la qual estem tractant, per exemple, esclerosi múltiple o anticoncepció o la reconstrucció mamària, una miqueta per poder que la tecnologia sempre sigui un suport, és a dir, no és allò una substitució, sinó és un element més d'ajuda i de suport.
Moltes gràcies. Llegim aquí el que diu la Montserrat Gutiérrez, que diu excel·lents participacions de cadascuna de les experiències exposades. Tot i això, no oblidem el pacient pediàtric i la seva família, un pacient de manifesta cronicitat i complexitat en la qual els pares, família o cuidador principal també han de ser inclosos en el procés participatiu. Moltes gràcies i moltes felicitats per oferir-nos aquesta oportunitat per a les persones a les quals cuidem. I la Roser Anglès, que ens felicita també per la iniciativa, que és molt necessària. No sempre ens focalitzem en aquests temes i ens ajudeu molt marcant el camí. Moltes gràcies pels comentaris. No sé si algú més té una pregunta. Si no, jo en puc fer alguna també. Disculpa, Sí, Glòria. aprofitant el comentari de la participació a pacients pediàtrics, fa una setmana nosaltres hem fet un grup amb pacients pediàtrics, és a dir, no els hem d'oblidar, efectivament, els nens. Hem tingut nens de 4 anys que ens expliquen la seva experiència, acompanyats dels seus pares, que són els seus cuidadors principals, però sí, efectivament, no els perdem de vista perquè ens aporten també moltíssima informació, sobretot els nens és que expliquen moltíssimes coses, tot i que de vegades pensem que un grup focal de nens no funcionarà, doncs funciona i funciona molt bé. Sí, i afegint a la part del cuidador, que crec que trobaran a la guia en els 3 processos, tant el de desimplementació com decisions compartides com de participació, que el cuidador sempre és un element clau d'aquests 3 processos a l'hora d'implementar-ho. Així que, i tant. Una pregunta potser... mira, una més. Alguna experiència de les experiències des de l'atenció primària? De Maria Garro. Sí, la de la noia, no? La de desimplementació, a no ser que volgués una altra d'algun altre tipus de decisions compartides o de... no sé. Maria, si ens ho pots aclarar? Potser es refereix a una experiència de participació en la millora de serveis, tipus el que ens ha explicat la Glòria, però en atenció primària, no? M'imagino jo. Exacte. Sí, la Maria diu exacte. Joana, igual puedes explicar. Sí, dentro del proceso de la participación de mejora de servicios sanitarios encontrarán en la guía los participantes y también tenemos las experiencias aparte del Hospital del Valle Brón, del Clinic. Tenemos también la experiencia desde la Metropolitana Norte. Ellos también y es de atención primaria, y ellos también han hecho diferentes estudios, proyectos también de recerca con grupos focales y también para la mejora de algunos servicios que ellos también proveen. Entonces aquí también está incluida la experiencia del paciente también desde atención primaria. Sí. Just la Consol Eras ara escrivia aquí al xat, que a la Metro Nord estan fent aquest tipus de projectes. Con Consol Eras y con Eduard Moreno, y también de decisiones compartidas. Aquí también ha participado, no, o sea, es la atención primaria, pero sería más desde también de la CIR, que también han explicado su experiencia con esta ENA que decía Montse de anticonceptivos. Gràcies, Joana. I jo potser l'última pregunta abans de passar al tancament, potser és per la Cara i la Montse i la Joana, que us preguntaria quins són els pròxims passos. Espera't, un segon, que la Neus Cols ens pregunta com ha alterat tots aquests projectes la pandèmia. No sé si... Com ha afectat aquests projectes la pandèmia? Exacte. Bueno, a nosaltres ens ha afectat en la qüestió de la participació perquè vam tancar hospital i no podien entrar pacients, però bueno, hem de ser imaginatius i vam començar, si es feien reunions online, doncs es podien fer grups de pacients online. No és el mateix, és una mica més complexa, però es poden fer. De fet, estem fent grups de pacients online. Hem començat a fer ja presencials, ja dic, la setmana passada vam tenir un presencial, però jo durant tot l'any he estat fent grups locals online.
Marc, no sé si vols Sí, afegir alguna cosa. la part de primària com a contracte de gestió sí que s'ha parat, des del 2019, 20 i 21 no el tenim implementat, però sí que, per exemple, el que seria l'ús del test de diagnòstic ràpid per les faringomigdalitis, això sí que ho anem monitoritzant. De fet, aquest any també està com un indicador del PROA, diguem-ne, de tota Catalunya. I, per tant, sí que l'ús dels antibiòtics sí que els anem monitoritzant i la resta d'indicadors estan dins l'estàndard de qualitat assistencial. Ara, el 2020, hem tornat a reprendre també una mica la relació amb les oficines de farmàcia, en el cas també dels antibiòtics, i la resta dels referents, doncs, de moment no, perquè el recanvi, la falta de professionals, estem una mica malmesos en aquest sentit a atenció primària. Per tant, anem surfejant, que es diu, no? Anem surfejant. Gràcies, Marc. Si us sembla, faig l'última pregunta que queda aquí al xat i passem al tancament. La pregunta la fa la Maria Montserrat Gil i pregunta sobre la metodologia dels grups focals. Suposo que aquesta és per la Glòria. I ella pregunta, la presència dels professionals als grups focals condicionava els participants? Si procediu a utilitzar el sistema d'observació dels professionals des de fora, com ho gestionareu? El participant sabrà que els professionals els estan observant. També podria condicionar les seves aportacions. Glòria, no sentim ara. Sí. Sí, evidentment pot condicionar, però pensem que si posem en una balança els pros i els contres, guanya els pros. I els pros és que implica els professionals. Sense la implicació dels professionals no farem res. I tot i que condicioni, que possiblement sí que condiciona, d'això ja som conscients i per això intentem fer-lo d'una altra manera aquest any, doncs això fent-lo en una sala a part, però no podem perdre aquesta opció d'implicar els professionals, de fer sentir la veu dels pacients de primera mà perquè empatitzin i perquè sentin que és important que participin els pacients. Ja dic, sense la implicació dels professionals no tindrem res, o sigui que més val això que res. Moltes gràcies, Glòria. I moltes gràcies a tothom per haver participat. Recordar-vos que al xat hem compartit l'enllaç per poder descarregar-vos la guia i per acabar m'agradaria donar el pas a Xavier Bayona, metge especialista en medicina familiar i comunitària. Des de 1997 ha dirigit diferents projectes a l'entorn de l'atenció primària a l'Institut Català de la Salut i actualment és director de l'Aquas. Moltes gràcies, Xavier, et passo la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, volia agrair a totes les aportacions i totes les reflexions que s'han fet a la tarda d'avui a la sessió en aquesta webinar, així com la il·lusió i el compromís de totes les professionals de l'àrea de participació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i les companyes de l'àrea de comunicació que han fet possible que aquest webinar d'avui hagi estat un èxit. Deixeu-me també que expressi el meu orgull i admiració per la tasca que feu tantes i tantes persones perquè el Right Care estigui cada dia més present en tot el sistema de salut. La nostra organització, Aquas, és una institució que fa uns quants anys, més de 25, que està compromesa amb les persones i el sistema de salut perquè l'atenció sanitària sigui la de més alt valor possible. Som una organització al servei de les persones i els professionals i per això oferim eines i avaluacions perquè el valor de la pràctica assistencial i la qualitat cada dia siguin més elevades. Les activitats i avaluacions que fem a l'agència tenen per objecte generar i aflorar evidència que permetin abandonar la no evidència i recuperar recursos per fer allò que aporta més salut, que en definitiva són aquelles pràctiques que aporten una bona experiència al pacient, milloren la salut de la població, tenen un preu raonable i proporcionen satisfacció també als professionals. La guia, com s'ha explicat avui, pretén ajudar en la implementació de diferents estratègies que necessiten d'un gran esforç per part dels professionals, els directius, les persones implicades en el procés assistencial en general i d'una estratègia ben treballada de gestió del canvi, com ens explicava la Joana. L'agència, com bé sabeu totes, està compromesa i treballa per avançar en augmentar el valor de la pràctica clínica i per això, entre d'altres, ajuda a que les decisions es prenguin amb el pacient
amb el pacient, insisteixo, a partir d'estratègies centrades en el pacient i també amb la millor evidència. Un cop més, permeteu-me que agraeixi a les ponents i organització que hagi estat aquesta una jornada i una sessió de molt èxit amb més de 400 persones inscrites. Moltes gràcies a totes.